tangi tu lima takar kita tangi aksira kaulah darami atau masuk marmula dari marmula no libayar damang gondang mulai. Mula topa numari bedang gondang mula patu badang gondang somba jadi Pak Gede langsung ada
Kami paninami yang saya atas pada umat Rusdetio. Asapin magati digital lucu lobok dalamnya kemampuan. Jadi ubasan tayo mga bro. Amang pandanawin. Ram, ay pasartong warang pirmahami. Patubanawang nahong bartusi. Kami baik mari harus.
pasu-pasu. Oh, may mga. Arang-arang na iimen na ba eh. Tinahong mo hindi ang naglahat kumamuhata. Kaya dapat si Tio Las Palong maduwasa na. Rakaparato kinate. Takas itu tak matang-matang godang-godang takas mas tulu-tulu nang warni ada batulang dang nawang kami jual gana tulang manitit di ganjana ida pas-pas di betana ujar bahami marhita julang tasadarion akan tulang nami sama ni pinabot terpasatam tulang titim matung nanti napa gulang-gulang makarahuna odik sesaria tuh tamanawang boy pasu-pasuna atau bago mana mana tuh dulu mana orang belan horus masulang nami ni nampak Saudi sebangan mga Saudi kon nafas atami ganda madihami dorong di nama ngaliat tulang semuanya magabi madalaw para lah dia bukan apa beri masih opa golang-golang panahon na tutong pa dekke namo nama rewatu tumulang nanti ako ng sarong siapa ka tutulin namo siapa di talaga yan asa bago ko ng mahanto dulu ko ng mahulian oras na ito lang muna sa hato suwag sa mga nga break ng namanap ko sinubulihan
bata Jehovah awan amin amarabak sa dibana gincang. Mauliate madi basa narahan namin ang pumoto depan wali Tuhan. Siala asidot tolong niroham totong dinapat tumulong kami di bagasan na maray basa. Takas ali Tuhan di situ ni ulan namin ima. Dinaw tugu kami anak dohot boru ni huriam manjala pasu-pasu para bagasan ni siyan jorom ali Tuhan. Marhite amat tapastos. Marhite ali Tuhan na udutan namin adat siya abatan namin ima adat na tinukan iupunaris jalo-jalo Tuhan. Takas Panginoon panuturi sa kuwali Tuhan. Asaho matokdong na mga labokon. Asaboy tokdong kami tarulang kami para datoni di bagasan na marlas ni Rawa. At taong di ombas patikanan ng Tuhan na mangulog kami sa tokin. Marhite si panganan ng adok di jalo namin. Asirohan pasu-pasu mali Tuhan noon. Asanggiya makorhan ay pasang tumatang namin jalo tayo mamungi pasang apong gawar mga baday. Asirohan jalo-jalo uloy matangin na pasang tayo. Marhite anamu Tuhan Yesus Kristus yang konjala si baluhan. Amen. Martua mga mang. Otik so sadia na boy tarmasuk tapa tumahami ami pargele nguna debatama na manggoy pasu-pasu. Tutu mau lihat mak sok nino nang doron nami dia mamang guru nami tasingot tu dek kesaan dek kesidio tu nang pasahat tami otik na sadia Luma dia betul bani dek kesaan dek kesidio tu nang pasahat tami masuk di bawah di guna tampang nang pasahat tami si bawa itu dia mesti banyak holi asa doron nami masuk di dong tua bangun nama hantu matakas dia gada di robean orang si pas mamu persaudion dek kena pasahat tami tugas jalan dia udah nama pasahat mbak tutu langsung di domang guru patakason nabi doamu molo ada kamakyo di hutan nabi di hubang nasayan dan pelayah hingga habis sonon naung takas nak kaning dua dupuk kami las dorongan nami dina di pasar tabuk apang sobat Solo dito nga ni Jahunami hamo. Boro bondang do hamo di hami, boro pasaribu bondang. Dan dohonon nami hami boro suhumbi. Boro humbi ngate. Jadi artinya edisi. Muludung do sahat tutubere namyo. Gabi boro nami do tutubere namyo. Jadi omma ganti ni oma ihutol beres bawa jadi boleh ditemani keluarga nami dan dohoran kami hami buru umbu buru pasar ibu bondar dan di hami jadi ima itu las marohan pada puna las marohan itu gabi si buan dame mahamu ngapau jakon keluarga nabarwon ditonga-tonga ni huria tarlobi ditonga-tonga ni masyarakat apalagi ditonga-tonga ni keluarga besar Rambe jadi mau sidohonon nami kakasdo tubere nami hope soboi hope lamar bulan-bulan manang buru ni sebedia lapamu toto gabi buru ni tulang manang buru habe buru silebat buru dia anggo dihami buru pasar ibu do ima ibu to nagang buru nagang dah jadi semua ni mak ibu anda memang di tahun selalu nak jadi semua ni tidak kalangan di hula-hula dunga tajala sinawang nagodangi sianang gidulita di parada ni rak manangnya kau mahita anggil keluarga na berbahagia keluarga si ibu anda di tonga-tonga ni hutan ta terludi di tonga-tonga ni amat tadi bata. Semua ni mati. Dusru hata ada tabiat kita. Gabe mak.
nami tuho itu asa bintang narumiri sumato pun na sumorok duduk na purba tua di paparammu itu tuho non nama anak iris do borom jala dongamu namanya tong sah saroma tua asa sinu karya mari pertukuan nu dia ke arena nengro tubuhon paramu mah anak nomor sangat borom akara martua matutu mainte amang permusik kaijo musik na hobar tu son Rome wak Rome. bahasa tahun iya asa dohonon nami so nahatan asa sinuak karya rama di pertukuan ni hunta tubuh orang mama itu anak sangat boru aka namar tua asa pakat mahota bain siur-siurnya dulu tusihamu mangalaka zala tusimaha maktong abotan uli matutu lu yang piamang parangsi pasangaton nami mah ulus selaw bain mazo amang na hobar tusi Esong lima hela dohot di hoboro nunga hoba sahta be ulos hela di bagasan tikyong tuhamuna cengje ma mangulosiana mangolosi barani jala mangulumbo bima mangolosi tosbi karena ro asaro konon guhan namin songon suta asa
asa sahat sulu mak sahat madulapea nunga sahat ku pasahat tami ulos hela di bagasat tikong dihamnya mana los saat horas maham jala gawean Batutu. Horas. Kuliah matu madar hilawan. Alani ulos madar hilawan. Ngari jalo hobe ulos hela. Tonar yaulo ngalian madar hela. On hela madaron. Namanul hor oringas madar zaman. Mana kuria hola madar mori bokko ngono ingotom mahamira mangda. Imalabana. Kami narong natutuan. Dalam madar hilaw namang dang nagabe punong mo tu parumamu. Ikut tu parada tado. Ringkas mohang marada turambe. Alay kormingas lo hatulu batulu namang. Unang mardika na. Alay mo lo borukon ikon ringgas lo tumar karambe. Daripada turu baturuan. Lebih bagus lo odang lo tumar kalu baturuan asal air turambe namang. Jala hope ko songoniro. Iro nomor dalak kolong damang dak. Sonari pasahat namang madar hilaw sa mahamu bebe nyaryon si watu mau di kolar gani rambe ham nang soni di lubato ruat damang pakai maro dengan damang dak. Asa hujur mana bago di tangan itabian tungtu dia pihamu sisada suhutun mangalaka doa tak kaburumuna saya tu si mahamu dapat anak kepersaudian atau saat masuk saat matu waktu nung masahat di bagas atikion manggar ada nabok kamu tu habi ulah-ulah menasihat buat turuan hupasahat tabi di son dalam ditanya ngami pinitani ulah utau sahat mahamu haras sahat bagaimana tapa sahat mah tapak kebatik kita kola tata lebih musik. Oh ya. Boleh. Tahu dulu mau musik. Studio mau musik abang dulu. Pain. Musik nanti kali. Rope kok. Rope.
Cari-cari satu orang masih ganjang-ganjang orang bisa kami merdu orang yo kami bersama orang terjadi curi hotak isi nabi mereng boni terjadi curi hotak isi nabi mereng boni tulang. Apa itu? Keluarga muda de beda bah. Dang tolak de itu memudah hamil dua dok itu. Nggak tapi gini itu, tapi gini belai. Oh budang kita pergi sederjon, katanya kapoda. Olah ni itu itu. Mana tarimang rimang. Mul hasalah ni pasti ada. Hasilnya pun ni pasti ada. Manusia tidak ada yang sempurna. Cuma satu, melunuk pikir selama di usia muda lebih saling menghormati satu sama lain. Mana bodoh boy tahu ni matulah. Romeo. Baik kamu bado nako bartu si akan abor hobi kun nang nabar pariban. Roma.
besar kecil kado kami bersuka, tetaplah besar hati menerimanya. Jangan lihat dari besar atau kecilnya, tapi itu bukti sayang kami samamu ya Kak ya. Jadi Sony Renang Simper itu cuma meropat dan megorokan. Jadi orang do titipan di mana? Oti kinang do godang uli maruham dangi. Oke. Dina lepas satu lusuk dari bang medok nau parti. Oh, merah jangan. Tang yang nami itu di Batak dihamu na saluhun saha ma dihamu pasu-pasu itu hantar marhiti tang yang nami ganjang urun dihapi taruk do bokot timbunuh butkulan si ganjang urun hamu saluhun na torok pinopor lopok pangomongan jala di pasu-pasu tuh Mbak Tutu. pas hantame maju terus pohon anu
Kupasahan kami ulusok, sahak madihamu, pasu-pasu ni debata, so ni dok ni natua-tua. Uli naima hutapanipi panatapat tu tahu-tahu. Tiu-tiu madihamu nipi, tibu-tibu marwak kasilas kerohan. Permusi namin ni pasahan ulus mahal. Panjulo mang nahisa-hisa namin. Jadi semua nima sahabat tulang nami Raja Isi Marmata.
Iya. Siap lah. Itu. Oke. Iya. Ulus yang pada kadul nama tong ulus holo holo Pasok-pasoknya mata di bata nami marhitehon ulus holo. Ang giapis ang yang nami tu tujuan dari on. Sa pasok-pasok na nagsipasaton nami marhite hula-hula na sila. Gunda-gunda mang romi na siya. Kembali dari hati